hayo makucha unayoweka, hizo nywele ndefu za harama unazoweka kichwani mwako, hizo kopyo unazoweka, na ni mzuri mashallah, atukatai, ni mzuri sana. Lakini iko hivi, kama umekosa tabia nzuri, kama umekosa heshima, umekosa busara, umekosa upendo, hakuna mwanaume ambaye atataka kuingiza mtu wa aina yako kwenye familia yake. Iko hivi, atakupenda the way unavyovaa, the way ulivyo, muonekano wako, lakini sio kwa future. Ataenda kutafuta mwanamke hata kama ni mbaya, lakini ataweka malengo naye, kwa sababu mwanaume haangalii hapa tu, anaangalia kule. Yeye anaenda kuwa baba, ataenda kuongoza hiyo familia. Ataenda kuongozaje familia ikiwa yeye anakuwa kazini, alafu huku nyumbani aache mwanamke ambaye hana akili? Akili, mtu wangu.